салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. Рафтем. рақобати намоишии Флойд Мейвезер бар муқобили набераи як ба истилоҳ мафиёзи вазнин ахиран ба ҷанги гурӯҳӣ табдил ёфт ва дар натиҷа ин бархурдро ҳамчун рақобати баргузорнашуда эътироф карданд. Ин дар натиҷаи масхараҳои пайҳами Мейвезер бар ҳариф дар рафти рақобат ба миён омад. Забонашро доим бароварда масхара мекард, доим назарбаландона писханд мезад ва билохира ҷанги гурӯҳиро барангехт. ҳарифи Мейвезер набераи ба қавле мафиёзи машҳур Ҷон Готти се буд ки бо маблағи калон барои рақобат бо мушзани машҳури ҷаҳонӣ розигӣ дод. Акнун якта ба якта нақл мекунем ки чӣ гап шуд. пеш аз мубориза Мейвезер бар маросими вазнкашӣ наёмад ва вақти рақобат бо издиҳоми муҳофизонаш болои ринг баромад. Мейвезер пас аз шикасти Конор Макгрегор дар соли 2017 аз бокси касбӣ истеъфо дод ва аз он вақт инҷониб танҳо задухурдҳои намоишӣ баргузор кардааст. фарқи байни задухурдҳои намоишӣ ва набардҳои касбӣ дар он аст ки натиҷа дар ҳеҷ куҷо сабт карда намешавад. доварҳои иҷозатномадор ба онҳо хидмат намекунанд ва шумо танҳо ба нокаут ё ба қавле дар натиҷаи бас гуфтан ғолиб омада метавонед ва ками андаркам ба хотири вайрон кардани ин ё он қоида мавриди таҳримоти доварон қарор мегирад. Масалан, пеш аз мубориза бо Готти, Мейвезер ғайри интизор аз маросими вазнкашӣ даст кашид, сарфи назар аз он ки ӯ ба худи маросим омада буд. Ана ҳамин гуна саркашии ошкорои Флойд боиси қатъ шудани рақобат нагардид ки дар бокси касбӣ ин чиз тамоман мамнӯъ аст. Мейвезер пайҳам сухани рақибро бурида ӯро фосиқ номид ва Готти аз пешонии ӯ бусид. рақобати онҳо ягон хел умедҳоро бар нафъи Готти умедвор намекард, чун сатҳи касбии ду рақиб аз замин то осмон фарқкунанда буд. Мейвезер аз сонияҳои аввал бо Готти дилпурона ҳамла мекард, ба даҳонаш ҳатто аз ҳавобаландӣ капа намонд. дар давоми раундҳо ба тамошобинон ба истилоҳ флирт мекард ва ҳарифро масхара карда забонашро баровард ва хоҳиш кард ки акаллан як зарба занад. Готти бо зарбаҳои номуваффақ ҷавоб медод ва пайваста ба клинч мебаромад, аммо муваффақ намешуд ки ба Мейвезер зарар расонад. эпизоди асосии мубориза дар охири даври чорум рух дод. дар сонияҳои охири раунд Готти рақобатро бас кард ва ба довар аз зарбаи задаи ҳариф бар пушти сараш шикоят кард ки довар ин эътирозро қабул накард ва ишора кард ки бозӣ идома дорад. дар ҳамин ҳол Мейвезер аз фурсат истифода бурд ва ба ҷоғи Готти ки бо довар андари баҳс буд нохост зарбаи дақиқ зад. баъдан ба рӯи ӯ хандиду боз масхара намуд. дигар ҳамин хел фазои рақобат носолим шуд ва довари ринг дигар контроли худро аз даст дод. дар мобайни даври панҷум Мейвезер Готтиро ба рисмони ринг часпонида пайҳам зарба мезад ва Готти маҷбур шуд ки ба ҳолати клинч биравад. ҳарчанд довар кӯшиш мекард ки мушзанонро ҷудо кунад, вале Мейвезери бадҷаҳл хеле саркашона кӯшиши зарбаҳои иловагӣ менамуд ва баланд садо медод ки ман ин лелепутро боз задан мехоҳам. ин бешубҳа ҳам Готти ва ҳам ба дастаи ӯ писанд наёмад. дигар ҳамин хел муносибатҳо дар рафти бархурд бад шудан мегирифт ва Готти низ дар раунди шашум дар ҳолати клинч афтод ва ба сифати масхара аз пешонии Мейвезер як буса кард ки дар ин низоъ ба ҷанҷоли ҳақиқӣ мубаддал гашт. дар як ҳолат Флойд хеле баланд овоз баровард ки ту душмани ашадии ман ҳастӣ. ҳамин тавр кор то ҷанҷолу занозанӣ рафт ва дохили ринг пур аз ҷангҷӯёни ҳар ду тараф буд ки ба ҷанҷоли гурӯҳӣ пардохтанд. ба ин ҷанҷол дӯстони Флойд Мейвезер ва ҷонибдорони Готти ҳамроҳ шуданд ва дигар кор то кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ расид ки маҳз онҳо дахолат карданд то ин кашмакашиҳо хотима ёбад. ҳатто гуфта мешавад ки баъди рақобат берун аз майдон ин ҷанҷол идома ёфт ва ҳатто нисбат ба дохили ринг хеле калонтар буд. хулос ташкилкунандагон ва доварони рақобат ин бархурдро ҳамчун рақобати баргузорнашуда сабт карданд ва дар мавриди такроран баргузор шудани ин рақобат низ ягон хабаре нест. ин ҷанҷолро дида ҳамон маъракаҳо ва ё тӯйҳои замони пеш ба хотирам расид ки дар рафти тӯй ба қавле нӯшидагиҳо ғалтидаю хеста бо ҳам ҷанг мешуданд. замони мухлисони футбол яке аз сабабҳои аз Ливерпул рафтани Садио Манеро дар муносибати на он қадар хуби ӯ бо футболбози мисрӣ Муҳаммад Салоҳ унвон медоданд. гӯё ки билохира Юрген Клоп аз миёни ҳардуи ин бозингарон Муҳаммад Салоҳро интихоб карда бошад. ҳоло ки баъди рафтан фурсати ҳақиқатро гуфтан ҳаст, журналистон инро аз забони худи Мане фаҳмидан хостанд, вале ҷавобе ки интизораш буданд
нагирифтанд. Садио Мане инкор кард ки бо вингери Ливерпул Муҳаммад Салоҳ ихтилоф дошт. Баъзан мегӯянд ки байни ман ва Салоҳ як нав рақобат вуҷуд дошт, аммо шумо намедонед ки воқеан дохили бошгоҳ чӣ гапҳое мегузарад. Ман фикр намекунам ки ман бо ягон бозингар рақобат доштам. Мо бо Салоҳ муносибати хуб дорем, ҳатто то ҳол бо ҳамдигар суҳбат мекунем. Ба фикрам воситаҳои ахбори умма ҳамеша кӯшиш мекунанд ки вазъиятро тезутун гардонанд. Шумо медонед ки ман на танҳо бо як бозингар, балки бо ҳар касе ки дар паҳлӯи худ бозӣ мекунам аввал муносибати созгор барпо месозам. Шумо метавонед дар ин бора аз ҳар шахси бошгоҳ пурсед. Ман бо ҳамаи бозингарон муносибати хуб доштам, гуфтааст футболбози дастаи Бавария Садио Мане. бале, ҳар муносибати дохили корхонавӣ ва ё дохили бошгоҳӣ аз гапи мардум тафовути зиёд дорад. Масалан, ҳама фикр мекунанд ки муносибати ман бо ҳамкорам Бобо Хулмуродзода хеле хуб аст, аммо дар асл ҷои куштани якдигарро намеёбем. خبرهای آخری اطراف کلیان امباپه همه را حیران میکند. بعد رفتن بنزما ترانسفر این فوتبالباز سرخط رسانه‌های خبری است و حتی خود فرانسوی برابریت باشگاه مکتوب فرستاده است و از ترک کردن دسته خبر داده است. مهمترین چیز درباره وضعیت، امباپه تصمیم دارد که PSG را ترک کند. سوال اساسی این است که کی؟ عیان است که خود بازیگر میخواهد که هرچی زودتر انتقال یابد، اما در پاریس شرطنامه او یک سال دیگر باقی مانده است. روز دوشنبه کلیان برابریت PSG نامه فرستاد. وی در آنجا تاکید کرد که بشبه از واریانت تمدید موسم 2024-2025 استفاده نمیبرد و دست میکشد. باشگاه PSG از این قرار فوتبالباز خیلی خشمگین شد. عصبانیت رهبریت دسته بیشتر از آن است که نامه فرستاده امباپه را اول روزنامه‌نگاران در رسانه‌های خبری نشر کردند و بعدا به اداره دسته پاریسی آمده رسید. موقع PSG دسته نمیخواهد امباپه را همچون اگنت آزاد با دیگر دسته ها رایگان انتقال دهد، در حالی که از همه معاش بلند یا خود از همه صرف بیشتر محض برای این فوتبالباز خراجات شده است. با نوشته رسانه ها الخلافی نیت دارد که یک کار کرده از دسته خریدار برای امباپه پول کلان به دست بیارد. یک نزدیکی دیگر هم در این مورد وجود دارد که امباپه میخواهد با دسته ریال گزارش نماید، اما پاریسیا در نوبت خود نیت با ریال مادرید دادن کلیان را ندارند، اما آن را که فرانسوی دسته پاریسی را مجبور میسازد که محض همین تابستان او را رها نمایند رد میکند. او آماده است که تا انجام شرطنامه همکاری با پیراهن PSG به میدان برآید. در مورد آن که سال گذشته گویا مناسبت این فوتبالباز با رهبریت باشگاه مادریدی سرد شده بود و پرس گویا در دسته ریال را ابدا برای امباپه بسته است، خود فوتبالباز رد نمود و با یک اینسایدر نزدیک گفته است که این افسانه بافی‌ها کلاً دروغند. از این رو ریال حالا هم از خریداری امباپه دست نکشیده است و در صورت پختن گپ‌ها امکان است که او همین تابستان به ریال گزارش نماید. لیکن پیشگویی من در نسبت این بچه بی تقدیر این است که او در همین دسته بیرنگ و بینور میپوسد میرود. حمله‌گر دسته منچستر سیتی ریاد محرز بعد چمپیونی آلمانی دورودراز آماده است که دسته‌اش را در آوزانه گزارش تابستانه نو کند. حالا محرز با دسته الاتحاد کریم بنزما گفتگوشنی دارد تا به هیئت این تیم شامل شود. باشگاه عربستان سعودی با او سالانه 50 میلیون یورو پیشنهاد کرده است. در این باره سکای اسپورت خبر داده است. با اطلاع سکای اسپورت فوتبالباز الجزایری این پیشنهاد را پذیرفت. سازش میتواند به زودی بسته شود. مبلغ انتقال خبر داده نشده است، ولی خبرها پهن گردید که منچستر سیتی آماده است که از این فوتبالباز جدا شود. مورد به ذکر است که دسته الاتحاد این موسم قهرمان چمپیونات عربستان سعودی گردید. همچنین دسته حمله‌گر ریال مادرید کریم بنزما و نیمه‌حافظه‌گر دسته چلسی نگولو کانته را به هیئت دسته شامل کرد. محرز 32 ساله در موسم گذشته در هیئت دسته منچستر سیتی در 47 بازی شرکت کرده 15 گل و 13 پرتوفت گلوار کرده است. او همچنین با دسته غالب لیگ چمپیون‌ها، پرمیر لیگ و جام انگلیس گردیده است. با همین تمام تا دیدار نوبتی خیر.